uyabona nalesikhathi kuliwa inye nje into ebengibheka ukuthi yini into eseduze la ngingazilemaza ngayo ngivele ngife because yabona right now lesi sikhathi lesengikuso ngideserve ukufa because yabona umuntu makufaka ejele efana nokuthi ukungcoba uphila because once you in there you have no control of your life. As mfana ngikhumbula kahle ngikhumbule ngathi kuyizolo it was exactly 4 minutes past 1 in the morning entathabusa or exini kokusa ngizwa ngenyinokho emnyango mfana yabona le knock le yamashaya uyayizwa ukuthi akusinokho yakachero wakho le akusinokho yakwagogo wakho le and akusinokho yakasisi wakho le mara inokho yaboghatha ntwana yimi lo ngajumpa empedeni ngiyagijima ngemnyango mangithi ngiyavula lapha emnyango kunebhakla kunomnyango ngivula umnyango mangithi mfana ngithola esinye isigore enye out efiti ishaya ichiscope ishaya ne background le out le fikiti kiwa namusa ngithi ya Grootman kinamusa aribulamo uthi ngivula ibhakla ayivele ngiyevula ibhakla yonke into isetup isahleli because ngifike ngabo 7 so endlini ngibona ngitshayisa esalon yami bengithi ngisinwele so ngichayisile mangifika lapha ngibeka abo ma laptop ngiroll ijoint ngithi kancane ngibeka izinto gone ngobuthongo until ngizovuswa ile knock le ayifele la Grootman ingene la Grootman le mighty iphonsa amehlo ngale kune light nyane bengicreateile ngada ngelokho njana ngepilot so mina I'm a creative vele so bengicreateile le light then umuntu wami waplaga i-light lapha yabo waplaga i-note lapha ethi esho ukuthi uyangincanya and angeke sihlukane aceda uplaga nesithombe sakhe so uGrootman makangena la uGrootman khatha ubona lesithombe saka muntu kanje ukuthi ekuse mosi umuntu okanje uye lo sihamba naye kala nithi hayi vele uGrootman uye umuntu okanje lo vele umuntu wami lo so uyangibuza uGrootman kanti kuhambani intwana ngoba umuntu walomuntu uhlanyele emuva yabo ngathi istory nje asihlangana ngithi hayi nawe uyazibonela ukuthi kwenzakalani angithola okay first of all laba bantu laba bajampile ejardini and ejardini kune razor fence mawungaphandle you can jump in but it won't be simple for you to jump out so bajampile labo khatha stars bangena la endlini yami bazokokota la without the permission of nobody bazolanda mina okay fede utanga uyangicova yabo makangicova uyangibuza ukuthi kwenzakalani angiyamtshela ukuthi usoso uyangitshela ukuthi phela ntwana manje uyavaya ntwana uyamasha phela uye emadameni manje ntwana uyoba manzi since le story lesiso wena dabuka yabo ngithi hayi mina Grootman mina ngeke ngize ngidabuke because into engiyenzile ngiyazi ukuthi ayikho into wrong kulento engiyenzile so whatever lethiwa mina ngiyenzile angiyazi so if ngiyadabuka kusho ukuthi I'm guilty of something athi phela ntwana yazi mongaphuma la ngaphandle ekushile ntwana mangithi kushile phela wena baro Springbok wena baro wadabuka naki Springbok yeah baro wadabuka wena Springbok okay fero Grootman angikhafe kumele siphume yabo sebayamemeza la ngaphandle and I'm not aware ukuthi ngaphandle kwenzakalani mina ngisabhekane nobani nalo khatha lo enginaye la yena uGrootman lo okay fede hayi makumele siphume igate likhiwe isikhiya segate mina nginaso uyangithola isikhiya segate sinomnikazi wedladla funeka isikhiya umama wedladla yalo ukuthi no you guys nijumpile la anizanga kimi nafike na straight eroom nalo muntu nafike namthatha this is kidnapping wapick up ifone wafone labo khatha bona same for police stars lembo engiboshwa kuyo wabafonela ukuthi kunabantu bakidnap umuntu la ka so yabo so usalinde lezo zinto ukuthi maybe bazo respond le out yangitshela ukuthi mfethu yazi mfethu makusophela igate ikhiyo kungaphumeki so kusho ukuthi siyawaqhaqha lama handcuffs yabo because asikwazi kwakhulula mase siwafasile so mase siwafaseka so ukuthi siyawaqhaqha mthola mele siwaqhaqha or else kuzomela sikulahlele ngada and then there were two white guys there tough white guys they were like hey throw him he's a criminal you can't take them off throw him and I'm not even aware ngiyabona ukuthi hayi phela if these people they throw me off this thing that thing chances zokuthi izongikhatha they are too much or chances zokuthi ngiyowela phansi that time I'm cuffed and me I must be thrown to that side yeveni yangithola fed
Okay, ngizama ukuncenga umama uMastand umnikazi uJared ukuthi mama ngicela ukuthi labantu laba ubavulele baphume nami. Mina ayikho into engiyenzile. So ngicela ukuthi bavulele ungaba lo mama athi awuphumi la. This is kidnapping. Akunamuntu uzongena kwamathathu umuntu. Okay, fed I sharp. Ngicine sengincenga ngeGrootman la. Grootman sicela isikhiya man Grootman yami ukuthi siphume labantu baphume nami because bazongiphonsa ngadani mabangiphonsa ngadani ngizolimala yabo. Hayi la Grootman isinikeze isikhiya. Masiphuma ngithe gateini 8 yama van baba. 80 yama van engathi kulandwe umuntu weCashheist baba. Ngithi ngama blue lights all over the street izinja. Abo makhelwane baphumile ebusuku wena ngabo wani uyadlala wena. Mangithi ngibona umuntu lo engiboshelwe yena nangu la uyakhala. Mangithi ngibona umuntu ongibophisile lo muntu lo ungaphi uya celebrate like hlangene nje yabo. Afede ngiyathathiwa lapha ke angifakwanga evenini lapho mangithathwa endlini. Ngifakwe kwi double cab. Ngahlaliswa emuva kwi double cab ngahlala emuva kule seat engasemuva. Sahamba escortiwa yimloya eRabaridge lapho engichargewa khona. Ngiyocharge. Hayi mangifika lapho. Fika ngithola abohatha ababocheri lapho bomamazi bangilindile. Bangilindile ukungi-attacker. Abasazi story bazi side eliyi-1 le story but abalisazi story sonke. Hayi vele ngingenile vele bangibiza ngamabizo ke basho lento abayishoyo ukuthi hayi uyabona manje lifikile lakho. Namhlanje uyahamba uyali. And la uyakhona uyolimala mfana. Mina bengazi ukuthi mina la ngiyakhona ngeke ngilimale. And bengazi ukuthi la ngiyakhona kula kumele ngidlule khona. Hayi fele ngacharge kaqedwa. Thema ngiqedwa chargewa uhatwe 1 wangicela nje iGrootman yahatheli 1 wathi lo muntu lo ngiyacela ngicela ukumtransport. Bekumele ukuthi ngihambe ngiyolala eRabasuth kwathi agcwele emaselini. So ngizovaya ngiyolala kuphi? Ngiyolala eGoniwe which is Ivory. Then ngiyovuka ngiye kuphi? Ngiye eloneni eRabasuth ekuseni ngiyo-attend court. Hayi fede hayi la out le yangithatha ngifake evenini zangikhipha ama handcuffs. Ngiyasho isikhathi la besabo past 2 months engiqede ucharge yonke into. Hayi shaya imoto lomjito. Ayishaya imoto lomjito makafike ehampini aka break ubreaka makaqeda ujump ihamba makafike ehampini uyalishaya ngapha ungikhafile mind you. Makaqeda ushaya ihamp uya breaka after ihump uyangithola bese ngiyavaya ngiyoshayiseka le angina balance. Mangiceda ushayiseka le uyangibheka vele esipilini abone ukuthi ushayisekile maceda ayidonse vele. Hayi vele sithembu sava safika ngiyatshela 10 minutes nje siyithathanga sisuka from Rabaridge to Goniwe. Hayi fede bafethu mina ngiyaqala ukuboshwa ngalesikhathi angazi lutho ngithukile uyangeza. Okay angithukelanga life yami but ngithukele into engenzeka ke ngoba mina ngiready for anything ukuthi ngafa or anything but angithukelanga lokho ngithukele ukuthi okay how are things gonna go down because I've never been arrested in my life. I fede thema sifike Ivory la out le ngafike ngasearchiwa lapha kwathiwa uye lo shukuthi sengiyaziwa sengifamous istory sesigcwele yonke indawo uye lo hayi uye lo amthathi umfaka le. Lapho ke manje ngiyoqala khona kuyoqala ini ilapho kuyoqala le story ke manje ngifuna ukutshela sona. Yabo le story lesi ngifuna ukutshela sona lesi istory esingempilo. Ake ngiyibeke kanje lento. Ngithi uyabona lento le ngifuna ukutshela yona. Ngifuna uyithathe la. Bese uyibeke la. Bese moyisusa la uyihambise la uzoyibeka la. Empilweni funda emaphutheni akho. Akekho umuntu ongawenza amaphutha and akekho umuntu ongangeka azalenza iphutha. Kodwa iphutha mawulenzile funda. Ungalimali ngenduku eyodwa kabili. The first ever door. The first ever prison door to ever open in my life. That was the first door. This guy ufikile asivula lesi sikhiya ngaze sithena ka i6 or ka i7. Sikhiya sakhona sikho normal so. Asifani nezinye ikhiya. Yeah. Sikhiya sakhona si very big. Ngithola. And mawuvula ngalesikhiya lesiqhoqho. Uyabona ukuthi like mase uvalile ukhiye ngasa akunakuthi unga escape. Uyabona bama escape lapha.
uvulelwe. Let me tell you that. Ke ngangena lapha yangivulele le out yaqeda yangiphusha kancane yangifaka ngangena maqeda yavala. Yathi khohlong ngayizivala ublack la number 2 ithi khohlong ngisangena lamangena lapha. Nawo amajita lele lapha. Kahle lapha nje imbhede yakhona akuspendwanga kakhulu. Kwakhiwe ngosimende kwathiwa yayi impilo ingana nombhede maqada lapho kwabe kwisponge esingaka esiblue. One sponge, one ngubo. Ngena lapha mina ngisijwayelele umbhede wami ongaka. Sijwayelele ama laptop. Ngithe mangena nje. Bona ngamakhanda wonke avuka. Uyabona mfethu thema ngena lapha ngibona lamakhanda walamajita avuka ngibheka ngibona different heads omunye ulimela ushayena ngomphakathi ngasho ngathi yabo lamahata lento bayikhuluma ukuthi manje bayongenza kanjalo seyifikile angithi uyazi ukuthi vele bafethu ukuthi mawungaphandle ungakayi ngaphakathi bazokutshela ukuthi le ngaphakathi bayokwenza kanjalo so yonke into belokhu iringa la ngqondweni nami ukuthi shukuthi vele isikhathi sokuthi bayongenza kanjalo sifikile kodwa ngazitshela ukuthi never ngifile ngithe mangifika lapha ngiqoke ijacket yami enkulu so ngqoke ibhruku lami elimnyama elide so ngiqoke neteki lami leteki leli intambo zikhishiwe vele ngoba kuthiwa mangizikhiphe thema ngena lapha umjita ngafika ngahlala so ngedwa lapha ekhoneni bangibheka wathi omnye umjita endoda lala ntwana hayi thingilale ngathi hayi unamanga mina ngilali la khona ekithi la ngilali la phela lo muntu usho ukuthi mangizolala manje usho ukuthi khona into esafuna unginikeza ukungenza yona cause mina ngatshela ukuthi uma ungena ejele if umfana kithi ukhe waboshwa ungaze uthathe next don't accept anything from isibosho so lesibosho sing-offer indawo lala hayi masisikhathi manje sesiboma past 3 hayi ngathi angilali ngahlala sebazithi boma past 5 ngazizume kanyana thema ngiqedwe kuzumeka kwabe khalibhaka sekuleso sikhathi sokuvuka kwenzakalani ngiyabona lapha siyahlaliswa ngeline lapho siyavuka ukuthi sivuke bafika basibala lapho 1 2 3 basibala maceda babiza igama lakho ban then bebiza igama lami nami ngisho ukuthi ake ngikhona bese kuthiwa hayike siphumele ngaphandle sifike siyofola siyophuza itiye la khona ihafu yesinkwa esibrown not isinkwa esikhathiwe esingaka nje sibrown netiye la khona ushukela ingathi bathatha ispoon basifaka elimini mabaceda bafaka lapha kushukela mabaceda bakunikeza kule tiye lelo itaste yetiye la khona and awukho umuntu ushukela uzophinda uthola akungena ukudla like yazi mfafethu mangihleli yonke lento yenzakala namanje siyofola lapha ngifila ngathi kuzofika umuntu angitsipha athi indoda avuka manje uyaphupha ayikho lento le everything is just surreal angibelieve ukuthi yimi lo engilapha kule ndawo le athe masiqeda unikezwa lesinkwa lesi amajita ngiyabona yadla amajita lapha shaya isinkwa ngagaya umjita awathi intwana uyasidinga lesinkwa waye ungasibeki ngithi indoda ngidinga isinkwa manje into engiyidinga ukuthi ngiphume kule ndawo le khona kuBhobhobho bengihamba nawo ngoba sabaphetha boBhobhobho ngifonela friend of mine ngiyamtshela ukuthi hayi ndoda sekukanjalo yangithola sosho ukuthi sihamba siyohlangana lapha ecourt lapho uzofike khona maybe if kufuneka ibail ongbail and stuff like that hayi okay akuthenga sikudala futhi babuya bazovula basibiza basifulisa iline manje siyongena emavenini siyaphe manje siye enkantolo ngasiyobhekana no magistrate ngenhlavu zamehlo uyabona idrama ngesibaya senza kancane the queen yenza kancane generations idrama ile ngizokutshela yona idrama ile landelayo emavenini wakhona sipakiwe so khona abalimele khona abanjani uyabona lapha ukuthi ukhona ukuphefumula kumele ukhiphe impumulo maybe uyikhiphe phakathi phansi kwekhwapha lomuntu or uyikhiphe somewhere kuphi uzokhona ukuphefumula umoya mncane even yakhona iyashaywa uyazama khona abantu abadrivayo laba bayishaya imoto amaphoyisa akhona ayishaya imoto mawazongena emavenini ezosuke eIvory siya le kushayana ngezandla kuthi tag team omunye angena evenini yakhe omunye angena evenini yakhe awu3 lamaveni ayasuka eIvory awathathi the shortest route athatha the longest and inamahampu baba hayi
ayashaya imoto lama bona imoto mayijika iveni yamaphoyisa if bongaphandle uyabona ukuthi hayi itayara liphakamile manje ngapha shaya same siyofika ecourt mabaceda ufika ecourt laba abalimele bayakhala kunzima ndoda bafika basifulele lapha bashaya nezandla bafike baze kithi bathi siyashaya imoto bafana ne hayi sizithulele asingene lapha mina ngiyaqala nokufika kule ndawo umusha angazi next ho hey ayisafika sathatha isu saqimfiswa sabiza ibuzwa amagama sathini sathatha sawuvalelwa kwelinye iseli ngithe ngiyamangala sekunomuntu obiza igama lami hey bani biza igama lami hey ngiyasho ukuthi hayi sho ukuthi ngiyaphuma awuyafika lo mjita awuthi yami mina engiyilawyer do you have a lawyer ngithe anginayo ilawyer athi yamfethu mina ngiyilawyer ngakusiza khona umuntu ongamfonela ukuthi sikhulume nayo ngithi hayi khona vele contact khona hayi ungayi phone yakhe ngifonela lo girl ukuthi mfethu ngine lawyer la so ngisajabulile ukujabula kwami nomjita vele akunqamule athi kuzofuneka i7,000 kuzofuneka i7,000 because icase yakho is very serious ischedule 6 if I was schedule 6 kuzomekela ubukela upart 2 wale video ngizokutshela ukuthi schedule 6 isishuthiwe mfethu asifonele lo muntu ke bengithi ngiyamthinta lapha siyamfonela lo muntu ngithe ngisathi 7 mangizothi taw wavela wathi yo alahlela ifone pha wathi ukuthi uyazi ukuthi mfethu mina 7,000 ngeke ngibe nayo akavela ka obvious vele ukuthi indaba yami ichayile ngiyahamba ngiyolala nezinye izingane le nabontanga bami le ayi sathathwa sakhishwa kule cell ke manje linamaloya sesiswa kwelinye cell le cell ke lilele ofika ulinde kulo mawuzo attend sike basifake lapha basifakele bamane sibiza 1 by 1 basibiza 1 by 1 basibiza 1 by 1 thema sekusele thina si7 sho ukuthi yithi laba thina esingenawo amaloya esingenayo indlela yokwenza iplan sabizwa sayi7 safike safaka eboxini basibiza ngayo bathi wena ubuye ngedate so wena ubuye ngedate so mina to be exact it was the 12th of August but ngiyobuya nge25 for e-bail application ngisazoyi applyela okusho ukuthi mangibuya nge25 ngizo apply bese ngihamba ngibuyela lapha eKhayelitsha ngilinde futhi bengizwa ngathi akusiyimi ngathi like everything yami ngiyibolekiwe like feel ngathi I was just numb like to everything okay ayithe masiqeda utshelwa kanjalo manje siyathatha siswa kwiseli lokugcina leli seli lapho linda khona ke manje sozovaya sozothathwa uyiswe ekini kuphi lapho uyolala khona ke lapho nabangani nabontanga bakho abantu abalingana nawe hey sahlala lapha I think attende ngo 12 around 12 sahlala until 4 basithatha ke basibiza amagama futhi basibiza basithatha basifaka bekumele ukuthi basifake egumbagumbeni truck bathi moshakele so sho ukuthi sohamba ngamaveni so sho ukuthi sophinde sipakwe and manje sesopakwa times 2 ngoba manje besifakwa kulamaveni sibuya le eIvory sibaningi si-overloaded manje khona abanye abaedekile kusho ukuthi bona bebabuye emotaphi bezo-attend so sibuyela nabo emuva hayi basifaka amaqeda yashaya imoto yezwa uyabona mfethu mase uqala udlula iEsland Park uthi ulanda eGalfontein ubheke emuva uthi uyabona ukuthi hayi kasi manje ngiyalishiya uyayibona imizi ngathi bayiphushele emuva wena uyale ngitshela ukuthi yabona uma uyisiboshwa uthathwa uyiswa le uyi-VIP awuna traffic une escort phambili une escort emuva uphakathi nendawo iyachaywa imoto iyaphambili akuna bumpi akuna ngitshela ukuthi imoto ibingena emasimini yenza kanje shaya imoto abanye bayakhuluma izinto zabo ebafethi ziningi izinto ezenzakalayo kuyabona mawugada mawulapha kulezi moto lezi so la njengoba ngihleli la khona i-out la ibhizi khona into abathi ukapa angazi ukuthi yakwazi ukapa mfethu if awazi ukuthi ukapa ukuthini usezokubona so khona i-out la ibhizi ya apa
i-out ke my up ayifihla something ezokhona ukungena nayo ikhona ukuziphilisa ngayo ngaphakathi. Ifihla kuphi le out? Emlomeni, ekhwashweni, esikhwameni. Ifaka khona le lapho ekuthiwa akufakwa nix kuyaphuma kuphela. Kumele ingene lapha ifoni. Amjita ubhizi uyayifaka ifoni wenza umsebenzi wakhe. And kumele wazi ukuthi during that process akunuki kamnandi apha emotweni. Ngapha akuna space. Hey madoda, bafowethu boshwane nizokwazi life. Ayava imoto mjita yenza into yakhe, abanye bahleli kabuhlungu, omunye uyakhala, omunye kuyale. Siyabona manje ekhaya nayo lapho siyakhona bayasha amajita bathi bonyiwani na ke ekhaya uyayibona le ndawo le isithabathaba yakhiwa imodapi mfana and angeke uescape emodapi lo bathi wa escape emodapi unamanga bamvulela yakhiwe le ndawo leya inkulu inama section ine sniper phezulu baba uphuma kanjani kule ndawo le mawufika lapha first thing oyenzayo you take off all your clothes pahla phansi uyastripper uzilahlela lapha emshinini mawuqeda ushaya ivosho yeyokuchecka ukuthi akunanto oyifake la in between na after lapho uyaqoqa mawuqeda uqoqa kuno doctor lana udoctor uyafika uyakutesta ukuchecka ngalomshini wakho ukuchecka itemperature yakho ubhala itemperature yakho. So mawuqeda ushaya ivosho ke lapha bakuthatha khona ama time amaningi lapha kuyispithipithi nje kunenye time futhi engikhumbulayo nje kahle eline voice encane nje wena sukanyo bokuphi thina besikuphi mwenze lezi zinto zenzayo letha la stupid uthi usathi bafake lesi uthi wena wazi ukuthi bafuna zonke yaletha man uyatatazela mawuqeda lapha ukuyisa le uyosula lapha ukuthi usule lezi zinto lezi kunenye out kumele lapha bathi igama layo ngoscanner. Uscanner ke i-out la yomvenda ikhona la uyayibona ukuthi mayikubambile i10 le yakusearcha le out le yabafethu yabona le machine lesingena kweshaya ivosho kuko uyasearcha mara uscanner uyasearcha ngoyu uscanner uyalibamba makusearcha ulizwa libamba mawungathi uyagoloza alibambisise uzuyeke ukuthi akusearcha akuphethanga nix wena sana maqeda udlule. So mawuqeda udlula ku-scanner if uphase through scanner if uscanner uthole something with you in you about you illegal bekungamelanga ukuthi ingenile cause mawungena lapha mawuqeda uthatha ama fingerprints uyareport yonke into if une phone uyayibhalisa if une mali uyayibhalisa uyishiya lapha awuyi nayo lapho yolala khona azingeni lezi zinto ejele ayingeni imali ayingeni phone. So if uscanner uthole ukuthi wena uphethe one of those beyond the point esingadluli kuyo usenkingeni baba. Okay, masifika ke lapha thina sifikele endaweni bathi kusemarikana. iMarikana ke ise reception elapho ufika uhlale khona uhlala kule ndawo le ya 14 days bese after 14 days uya graduate uya emaselini bathi kusema sectionini. Ema-sectionini ke yilapho izinto zenzeka khona yilapho jail life iqala khona yabona reception i-preparation batshela noma use-reception bathi wena siyakubona uphapha kakhulu sazoya ema-sectionini mawufika ke thina bafika basifaka eMarikana abanye basifaka masifika lapha simix abanye abasebhinuni abanye babasho Kempton Park kuphi sahlangahlangene then masawuya ema-sectionini yilapho ke manje bazokwenzani bazokuseparate Binoni uye B Kempton Park uye C Thembisa ithi labo siya A hayi safika ke eMarikana basifulela ke uscan uyasifulela tsena nkamule na ratsena sithola abanye vele sebakhona but once boshwa one blanket khona lembhede lephakelene so khona isponge unikeza isponge bakunikeza umlali lapha wedulala phansi or in the middle kuphi choose wena. Okay, angikabikho la okay la ngikhona njengoba ke besiloko esilive venini ngirealizile ukuthi okay kunomjida bengikade ngirenka naye lesikhathi ngisashayela so umjida wami vele usho ukuthi vele naye udliwe yabo mara udliwe ngamacala wakhe mara we happened ukuthi sibe semotweni one so besixoxa ngazitshela ukuthi okay since mina ngazi nix naye akazi nix mina ngizobambelela kulomjida
so sithe masingenisa eMarikana ngangena naye ngavele ngayohlala eduze kwakhe yabo ukuthi at least ngibe ne backup. Sithe masihlala nalomjita siyi3 so siyi2 so kwafika nomunye umjita abade umsuthu umjita wakhona naye uboshelwe ezakhe wafika naye umntwana wahlala la wa join team Diamond here ubuwa Sotho fela abu anything else, so that's mele sizama ukuthi sim accommodate asahleli thesahleli nje I think azange kuphele ne10 minutes icala kuqedo uvalo ubaba lapha uyavaya uvala ibhathu uyavaya uyashiya sathi siyasettle la sisakakhulu hey sekuyaliwa khona la eselini yabona ke makuliwa ngaphakathi eselini akunala uzoya khona ubaleka kulela khona uye kulela khona ubaleka uye kulela khona yazi kulelwana kulwela isonka athi ngitshele something ngesonke tshela isinkwa bread that's gold. Uyakhumbula ngikutshelile ukuthi kuthe masidliwa masidla ekseni before siza la bathi intwana lesinkwa lesi ungaphisani ngaso uzosidinga. Mina ngimangele abantu baphaka izinkwe ezingaka masihamba umuntu uphethe isinkwa ngiyabuza abantu basaphi isinkwa etshele kanti isinkwa igolide. Hey ayalo mtata hey isinkwa sami hey umunye untshontshe isinkwa sami hey kanjani kunomuntu ke okhona ke la eseleni abambiza ngokuthi uCleaners nguye lo muntu lo gadisela nguye lo wenza sure ukuthi yonke into ureportela bobaba kuphela ithishu kuphela insipho kuphela ini kuyaliwa. Hayi amajita akhuzwe ayakhuzeke. Ngiyazibuza ukuthi umuntu uyophila kanjani. Uyabona ngalesikhathi kuliwa inye nje into bengibheka ukuthi yini into eseduze la ngazilemaza ngayo ngivele ngife because yabona right now lesi sikhathi lesengikuso ngideserve ukufa because yabona umuntu makufaka ejele efana nokuthi ukungcoba uphila because once you in there you have no control of your life. You just have to be patient, you must be respectful, and you must wait. Angithi ngiyabheka ngabona inyembezi zizehlela nje yabona ukuthi iplan ayikho la idouble up ayikho la ngiboshiwe and manje ngiyoze ngihambe ngiyekhotha ngi25 ayisahlala ngiyabona ngiso isikhathi sizilanda boma 6-7 manje ngathi abantu sebeqala ufuna ukulala angimovie angenzi nix ngihleli still angazi nje nokuthi ngizoqala kuphi ngizoyenza ini because le ndawo enkulu ngithi ngiyabheka uyabona lapha ibonda la lapha mfana le times 3 lakhiwe kwakhiwa ibonda la khona you cannot penetrate ibhagla yakhona inebhagla ngaphakathi insimbi yamthola so nobu ngabheka ukuthi uyabona ukuthi la ngiboshiwe. Okay awutheke mase kuzolalwa sezwa ngebhagla ekhala manje sekuzovalwa ke manje isikhathi sakhona seyichayile reception bebangayenzi lento njengasema sessionini ukuthi ngo4 sebeyavala lapha bebahlala isikhathi bengekavali so bafika hayi bathi bazovala siyacountiwa lapha siyabaliwa ceda kuyavala yalalwa isikhathi siyahamba amajita yalala ngiyezwa abantu balele ngithengeze ubusuku ngizwa ngomuntu uyakhala bafethu khona lento abathi ukuroaster namajita adla ama drugs la ngaphandle and yabo le drug le abathi inyawupe is very dangerous. Yabona mawuboshwa udla le drug kumele wazi ukuthi usenkingeni because le drug le is very dangerous. Yabo le drug le mayiphuma ulephela ikho le mayiphuma awudli awenzi next uyalunywa uyahlanza uyakaka baba awuna control ya nix yonke into uyaziphumela bayibiza ukuroast. Hey sizwa ngomuntu yakho yo abanye abantu balele mina ngiyavuka ngiyamangala what's going on ngiyambuza ndoda bathi hey mngana mangazi ngizothini iyaphuma lento bathi ngeke lo besikuphi thina makadla inyawo lo mjida wagula ubusuku bonke ndoda yonke into ezenzela kuye emzimbeni. That was my first experience yokubona ukuthi ama drugs awekho right. Okay salala lokho kulala lokho kungalaleki ngithe ngiyezwa ngabo 3 ekseni ngizwa sekhala shwa ukuthi khona umuntu osekayageza
uyageza eshaweni ngabo 3 ayi ngiyahamba ngithi nami ngcono vele ngiyogeza ngoba ngihleli hayi vele ngithola ukuthi hayi umntwana omunye sihamba naye lo omunye umntwana enginaye ngala lo bengirenka naye ngoya hayi vele siyasiplasha masiceda siyabuyela lapha siyahlala ayi sithema siqeda kugeza sithi nje sithi sibambe ubuthongonyana kancane silinde ukuthi kufike isikhathi ke sokuthi sivuke vele safika lesikhathi uyayizwa ibhakli liyakhala lapha nako sesiyakhantiwa kuthiwa madodozana oshaya ivosho nizoshaya ivosho nishayele ukudla kwenu so kumele ushaya ivosho ukuze udle ejele awuthatha ukudla umile ejele nje uyavosha phakama uma uthatha before that uhlala uyasquata kahle kahle yabayibiza ukusquata lento okay sikhishela ngaphandle sesquata one by one uze uyofika lapha ke kune sitsha sakhona abasibiza i-laptop inama space i4 inendawo yokufaka isinkwa inendawo yokufaka itiye inendawo yokufaka umdoko inendawo yokufaka ibisi baphakela kanjalo mind you awuna spoon bakuphakela umdoko bakufakela isinkwa level 7 slice yakho ngapha bakufakela ibisi bafaka itiye so kumele wenze iplan and njengoba kumele wenze iplan mawudla ekseni kunomuntu omile lapha phezulu kwakho okutshela ukuthi hey dla fast baba sithupha sabanye abantwana le plate lelo odlela kulo kumele uhambe liyothathwa umunye umuntu so ngabheka ngavele ngathi thatha le plate le ngalithi umdoko wangena ngapha itiye la ngena ngapha konke kwangena ngapha ngathatha isinkwa ngafaka lapha ngavola umlomo ngavala amehlo ngadla akuna taste ishukela izwakala phela cabanga umdoko ongazwakala ishukela onetiye lingazwakala ishukela then nebisi so bebashintsha sometimes ke kudliwe oats then uyodla i-lunch of which is also your supper uyagcina ukudla udla ekseni ngabo 8 udla i7 slice nomdoko netiye or 7 slice ne-oats netiye uphinde uyodla ngo-12 the earliest ngo-11 isapha yakho le 11 wasemini ugcinile ukudla uyoziyodla nini kusasa i-reception cool sayiphila lo mpilo sayijwayela nami sengiqala uku-adjust ukuthi hayi vele ngila akusekho la ngiyakhona after 14 days kwathiwa ke manje niya ema-sectionini sekufika isikhathi ke manje sokuthi vele sivaye sema-sectionini yabo ngalela langa whatever obuyithole e-reception uyayishiya e-reception isitsha ingubo isponge moya ema-sectionini yoqala life entsha yabona lapho ke manje bengifila ngathi manje khani ngiboshiwe kamampela manifika lapha niyafolisa kunenye indlu la enifike ningene kweni folise ukuthi laba baya e-B laba baya e-C laba baya e-A maniqeda ehlukanisa kanjalo phinde niyofola futhi ukuthi okay laba base A baya e1 2 3 4 5 until 12 kune cell 1 until cell 12 so baselecta kwathiwa mina lucky enough nalamajite benginayo reception thina siya cell 6 so iadvantage yami mina engaba nayo mangifika lapha one of the people ebeka sihambise ema-sectionini i-out yami yasekasi yami like uyangicava out yami so ngaba naleyo nhlanhla wangitshela ukuthi ntwana khuleka ungawari wena uye cell 6 cell 6 kunamajitama and mawufika lapha ngizofika ngibatshele ukuthi hayi lo mntwana wasekasi because eziningi izinto ezenzakalayo uma usafika uqeda ungena emaselini ungenamuntu okuvouchelayo okay ayifele ke uyabona mawukhuphuka lapha mfethu ukhuphuka uyabona iphathe bengibulala mawukhuphuka uya ema-sectionini uhamba i-distance nyana so kunendlela like kunabantu abakubhekile bahlela ngithi from a1 kuse-middle kuse-top like bakubhekile bavele ngama-fast bakujabulela ungena naye baba ngena naye I hope waphethe ama-condom ngibuza le ngivana ukuthi intwana iyabeza labantu ukuthi bathi ntwana I hope waphethe khona amunye ubhekile ukutshela le boys abantu bethu usiphethela abanye one father woza nabo sithuke sonke abasithatha semasifika lapha ukhuphuka ama steps usuka la i1 uya emidlini abafika basifaka uyabona mawungena eselling uyabona ukuthi ungena kwenye indawo la ungena kwenye family bafike bakuvulele lapha
ungene bakuvalele uze umnyango usizwe isikhiya sisho emuva kwakho ubone ukuthi hayi manje angeke ngiphume la i-out yakhona ikhotbani ikhadelele belisifaka bathi uBram Timbane le famous lapha emaseleni bathi Bram Timbane usiphethela bonyiwani so sihamba nawo nalamajita akahamba nawo la asisemaseleni lo mjita usmall uthe maqedwe sifaka wavela ngafasteri wathi yabona le yaseKaslami eMambisa le so bafethu ngicela ukuthi le out le like kungabi nesikhalo ngayo eyami le amasifika sangena lapha sizithobile ngathi siyahlonipha abaqeda uvalisela usmall sekahambile phela ushilo umyalezo kodwa akusho nix umyalezo ublock anything engenzeka sifike sama lapha ngasemalokareni mongena lapha khona enye out esiguca so lapha eyabathi ngumeya out yakhona ingaka ifit uyayibona ukuthi le out le iyajima hayi out nyana angasho ngathi hayi lo nguye lozosenza kanje noba kuthwala lo nguye ozosenza kanje sithe masifika wathi sanibonani madoda savuma yazi ukuthi mawunguwomnyama lamajita engivaya nawo bewa light skin umntwana nomntwana beba light skin yimi bengidaka so uvele nasezintweni bese kuyimi engibamela ngawo bese singathi siphila sonke but soqala ngawo emnyama ndoda emnyama nowaphetha amakhondom out le ithemithi waphetha amakhondom ngazi umzimba ushake ngazi umntwana la iduze kwamathi yo mina ngithebe yona umntwana ukuthi nguye mephozo shaya ibackup ngathi mina hayi saphethanga wathi sho ukuthi nithanda ama straight nini madoda angathi hayi wathi akunankinga ke madoda la ekhaya ke kuyagezwa so kuzomela ukuthi indoda nganye nambe nogeza sizoqala ngawe indoda emnyama yimi mangithi ngiyabheka ayile ngaphi imhlophe nale ngaphi imhlophe la imidlini khona mina yimi ngimnyama sho ukuthi ngiyogeza mawuyeshaweni ila eselini umnyango weshaweni itoilet ingale itoilet yakhona ingaka umuntu maka toilet uyambona lapho uyaphezulu uyambona uvelile nje urelaxile lapho then ngapha ishawa khona ine curtains ibhekene nani bekene ne toilet mangithi ngiyangena ngiyeshaweni ngithi nendoda lapha iyakaka la imbi imnyama iyesabisa kodwa ayikhulumi next ihleli lapha etoilet angazi ukuthi iyakaka kwamampela kodwa bengayikhola ukuthi iyakaka bengisho ukuthi yabona lo nguye lozongenza kanje noba kuthwani lo mubi kanje angimubi mara le ndoda le yimbi yabo moyibhekile leya kuthi guess ukuthi lo muntu wenzeni uboshelweni uyovela usho ukuthi hayi lo meda ngiyangena na ishawa ngale yasho ukuthi yabo le iplan ukungishumbula ayikho enye into ezoyenza ngangena eshaweni ngayikoba kancane ngavula icurtain ngayikoba angiyibona ihleli mawuhleli lapha etoilet yakhona uyakhona ukubeka isandla ngapha ubeke nesandla ngapha cause into nje engaka cause uvelile so uvalile ngengubo lapha umnyango wakhona ingubo ihleli le ndoda ngiyibheka ngithi hayi lo unamanga uzenza ngathi uyakaka uye lo ufuna ukuzongenela eshaweni lo ngaphinde ngamkobe kwesithiwa ngiyabona urelaxile lo mjini hayi ngathi ngivulela amanzi fasting ngisaqokile ngifuna ukuthi makezwe amanzi maybe uzoze egijima canga ukuthi sengikhomulile hayi mangishaya amanzi akezi lo mjida angabona khumula impahla ngangithela ishawa ngasula ngempahla ngaphuma ngathi angambona ukuthi hayi untango usazirelaxele sho ukuthi yakaka hayi ngabuyela ngada awunanto okugcobisa ke jele mfethu iskin siya crack sesibuyele sibe right so ngaze ngagcina ngazi ngendaba yeskin yo cracker kweskin ngagcina sengisebenzisa irama yami makumele kuseni ngigcobise esinkweni angigcobisi mangigeza ngicobisa because skin sambe ses crack amoya lapho umbuso bomile angaya ngapha kwathi untwana nama akahamba yogeza awageza wabuya nabe ngamenzanga ne-exercise 3 so ayisho ukuthi si right manje ayikho into yokwenziwa kanje jele okay cool lo mjida lo ngithi nguye isigoromiya uyasitshela ukuthi abafethu la kuno cleaners hambani kuye na ngiyala ekhoneni umjida babambiza umjove awuthende ibhaliwe umzimba wonke ayikho into engabhalwanga kule mjida loya ubhaliwe uyangizwa yeah and yila majida la yabona ukuthi ayikho into asaba ukuyenza hleli lapha ekhoneni thiwa siyabuye nguye cleaners
asafike sahlala la awuthe thulile thobekile nice moyibhekile asifike sahlala athi ahlala napha madoda hey ndazincengela athi hey uyathetha nothetha into yakuthi athi ndiyathetha K hayi ndiyatsho ukuthi asho ukuthi lo mjida makathetha uzondenzizela izinto zibelula ngumXhosa nandi umXhosa mos lezi zinto zoba grand wathi hayi ke Kzini uyabona ke into yenzakalayo apha eseleni mntwana iplan ikhona mara yonke into la yathengiswa uyabona njengoba nifikile so anenangubo anena sponge ingubo i40 rand and that's awungeni namali ejele ifona i40 rand amaloaves ayi2 esinkwa njengoba ngikutshelile ukuthi isinkwa ejele igold so mfethu imali soyithola kanjani oba sila hayi ukhona umuntu osemakhaya ningamfonela anishayile isimokolo anifakele imali eShoprite mase kayifakile uzothumela ama number kule phone bese uzofona akunikeze ipin then ipin wena thina soyinikeza umuntu wethu osemakhaya bese wenzani ukhipha imali thina soyithatha kuye mase court so amajita la ayenza leyo mission lamajita push isimokolo la eselini ukuthi abhayisa izolo abhayisa nezinkwa nani yonke nje into ebhayisekayo la eselini abhayisa ngawo amajita akhona ukwenza so bayenzani bakunikeza imali in advance wena ikhishwa ngumuntu wabo ngaphandle imali yakho ifakelwe umuntu wakho eShoprite bese bona bayithatha mabaye court or bayifakelwe accountini yasejele ukuthi bakhona ukwenzani ukuthenga ngayo makuyi shopping day hayi ithi ngibhelele umngani wami so angibhelele ugeli egeli yazi ukuthi ngiboshiwe mfethu and la nginangubo sho ukuthi ngiyolela ngingambathanga manje ngiyolela ngendlala ngisacela manje ukuthi ungifakele u300 rand eShoprite amajita ngibeke stasi ukuthi hayi ntwana u300 sithatha 30 rand per 100 rand so ngiyasho ukuthi asho ngizosala no210 and mina namajita ngisoba grand ngoba sinana sibuye reception ebesijwayele ukudla reception hayi okay ngifone ugeli vele cause isikhathi besavuma masibuye reception maybe basithathe ngabo 3 safike ema section ngabo 4 mvelo wayifaka imali maceda ufaka imali wa send message kule phone hayi vele ngizwe ngibizwa ngihlelile angikakabi nani nendawo ngisahleli nje phezulu kwezintonyana kwezigubhunyane bezikhona lapha ezisetshenziswayo sihleli lapha asikabi nayo indawo cause asikabi namali asina nix uyabona uma ungenanto yo ejele ungenanto to offer akunamuntu onendaba nawe anginandaba ukuthi ubani ngaphandle ngaphakathi if awunanto offerayo nobody cares about you nobody gives a damn about you hayi bangibiza lapha athi entwana imessage ingenile asibhazele umuntu akusendela ipin hayi vele simbhaza ngisendela ipin ngibatshela ipin angiphinde ngihambe ngiyolinda maybe ngihlele into engange 30 minutes lapha ke ilife iqhubeke eselini phinde kodwa uyabiza akusenguyi1 bakhona nabanye abafikayo bayibiza imoto kumane kuthiwa ntwana ozo driver babiza wena i-call yakho leyo i-call yakho esuke ethembisa uya driver manje na imoto bayibiza imoto i-code yakho manje bebiza bathi ntwana hayi ngiyaya vele labantwana 300 ingenile bathobekile labantu bathembekile ngoba bhekile ntwana 300 ingenile njengoba ingenile njengoba yazi ukuthi besithe sokwenza kanjani idasho bafethu mina nginankinga i210 igram ata ntwana i210 angeke ukwazi ukuthola phela umnikazi wefoni udinga 50 rand mind you umnikazi wefoni aka mawufonela ekini awufoni uyabhaza bese umuntu wakho afake airtime ukuthi ubhazile maqede akufonele hayi ukuthi wena umfonele ngeairtime yakho yena akufonele le airtime ibhadala ukuthi ubhazile then akufonele so manje kule 210 kumele ngikhiphe 50 rand yefoni mangithi abafe bathi uze nefone ejele ngithi bathi uyafuna uphinda ufone futhi ngithi yebo so at the end I had ukuthi ngilileke le 50 lelihambe because it's a code but you only find out the following day ukuthi kahle it's a welcoming thing like that's how they welcome you kumele you must be robbed you must lose something mawufika la so mawungena la if awufani nami uzangoba nale privilege yokuthi baku introduce before ungene you must be searched if unokwayo or una in onayo isikhwameni bayayithatha so into yakhona yenzakalayo eseleni and nobody tells nobody about it okay cool kwaba right isikhathi sekufika isikhathi manje sokuthi silale ejele ke ngo 10 i-lights out kuyacinya thema cedo before kuzoqinya ama light iswara I think around boma 8
sihleli lapha sizakhala yeah hayibo hey ngiyasho ukuthi yabona manje kuzoshuka ngibheka le out eseduze kwami le ngiyabuza nje mfethu kwenzeka la udathula hey man hey yachubeka lento hey uyaza pa hey wena udla ukudla kwami emini udla ukudla kwami emini like as if abantu abayi2 are having sex and not a normal one, like a man and a man. That's how it sounds like. And lento leyo is traumatizing, bruh. Like I was traumatized. I didn't sleep. Azange ngilale. Kwafika isikhathi se lights out iloku yenzeka lento iyenzeka isikhathi eside uyezwa for like 2 hours. Imani stop, imani yenzeka, imani stop, imani yenzeka. Yazi we didn't have a blanket because le mali le besiyitholile igcine sesile nga 110 sathenga imovite sathenga ishit ukuthi sibe ne sponge and then imali yavele yaphela so bengilele ngejacket so mangilele ngejacket ejele wonke umuntu kuyavuka ebusuku ayochama bekathi umuntu makavuka ngembheke so ngejacket zange ngilala ngizibuza ngalento ngiyizwile hayi safika isikhathi sasekuseni yakhala amabhagla kwavulwa makuvulwa so siyahlangana ngithi untwana ebelile ngale mina ngilele ngale nontwana omunye lalele ngale si separated because bese ngikabi nazo into zokulala equipment ephelele ngibuza untwana izwile lento eyayizolo uthi untwana nami ngizwile and ngithe mangibuza umjida lo ngilele eduze kwayo wangithuka ngithi nami same happened